Talo falne foi tula Samoan whaopoponga o tala lau le tio Polynesia. Ua toi whaawawai i le vai asole nei mo le tolu aso. Le polkalam whalau loa le SVSG le Samoa Victim Support Group i tu malo upolu nei. O le aunga lava o le tu uititia le o sa wanga whaasanga i tina ma whanau. Ma whaatupe e le United Nations Trust Fund. O le vai aso nei ua o tuai tafa ma lai malu mata utu i whale ali li tasi. E pe ona iaia na nafil toi whaalau i lol song le mua tinam whanau o le whaamalo si au i ainga manu. O le solo na lua le sol por kalamel nei ua whaapitoa le mo sui mai au au nangan tanga luengo leo leo. Tanga luengo whaamsinonga le SVSG ma le SVSG Law Center. Ma whaasolo tuai loa ile wha oa ina o le nofo tane ile aso muli muli atai au. Whaaftai ai ngā luengo whai whaatasi ma le fono whaavai o le fono anuu ta ita e kālesia komitia tina talavou ma tangata umolo o lātou langolango le nei wha moe pe o na iaile a sona nafi o ngā luenga whai whaatasi mō ni a inga saunga le mu ai o le sa o loto mai o sa mua i sa wanga. Wa tu atuai nei le so whao se te mo le tausanga nei e wha atu a fonga ai le whamasinonga i le tālo sanga ale ofisa o le loia sili. Whaasanga i le tālo sanga le ala i le pule toi ilo le whaai ungal whamsinonga whaai tū malo. Le ana solo fuai mo li anga whaasanga i le fionga le pāle mia la au le mali e toa. Li o whaatau malama ma whe pule ai whaasavalu. Peitai i le whamsinonga mawa lunga le vai aso nei ana nafi le asong fua. Na whasiringi ai le whamsino Justice Harrison mai lunga of sota inga te le vavele lo i ale ala i le pule. Le fionga fui mono se fu ainu upe na iai se whaatonunga mai leo e sui ane le ala i le pule la tau. Matali atu fui mono e le ai se whaatonunga leo mo ia. O le whaatonunga le ala i le pule rimoni a iafi e ana le whamtalanga le na whaile le aso sufi tua iulai. I le mai tau al whamsinonga e luam ta upo fui mono. E au fia i le talo sanga leo le na tuai una whaulu ma le talo sanga tua ilo. Mama na o tuai le loia ia fui mono e sui ane i le talo sanga le ala i le pule le talo sanga leo. Ewi ina i le ai se whaatonunga mai leo e whaia le nā sui ngai peo na ia tau tino le whamsino. Ma whaale au ngai nai loa lava e le whamsino le talo sanga le whailau tusi le HRPP le ala i le pule rimonia iafi whaasanga le whaai unga le whamsinonga whaai tū malo le ana tau mamai nai le suafa o le palemia. Ma tu atuai loa le aso whao se tema e whafonga ina i le talo sanga le ofiso loia sili whaasanga le talo sanga le ala i le pule. Inisi o tala. Ua whaule ingoa whau i marona potu e te waia na oloa. O le la sanga le na wala i ai wha amaunga mtanga luengo a inga le Ministry of Family and Social Affairs ila na potu whaona po nei Centralized Digital Repository. E malu ai na whaamtalanga o polkalame o ai inga o ana whaapaanga o ana tupe o nuu ua au sia i ngā luenga o le whaatinonga ma le taun unga o ngā luenga. Masauno ailo na minister le fionga moe whaawawo Julius Akoi tafunai o i tonu e ilo ai ngā luenga o lātou whaatino. E le ngata ina lātou whaatino polkalame e ia ilo fo'i po o sao tangata o avatu i ngā luenga mo se suinga. Ma ia whaaftai ai malo au whaatasi lana polkalame o ati nai o le digital system po le awala whaona po nei lea ua whaonga e le mtanga luenga i teu uma iai iana wha maumaunga. Sao nolo na minister ua o se whainga e si ai le taita inga o mea whai ma mausali ai whaai unga ma whaalile ia tili ai fo'i le au aunanga mō tātou tangata. O le lumana i o Samoa e tau antapena mō tātou tangata, maona tangata, e o tātou lava tangata. O tātou tangata talavou, e tatau ona iai i le tau loto inga o le lumanai. Pe on sao nol pālmi o le taimi nei, le fionga muli pola ana rosa ale molio. Ua whaalau loa i le mtanga ringo a inga, le taiala mō talavou, le Samoa Youth Policy, lua o luono e o atu i lua o tolu tasi, le na whaia i le vai sanei. O le taiala o lo o tau lai, e le au maia whaatasi le o talavou wa Samoa. Ma whaamalo si awe whaiwhai mea whaatasi ma le malo o nui tū malo e ka le sia o a inga, whaalapo putonga mpa anga wha le atinai. Sao noai le fionga mulpola, le atina ino talavou e amata mai a inga, e whaamalo si au iai nuu ma e ka le sia ai o a onga. O le Samoa Youth Advisory Committee, lea ua sao noa mulpola o le leo le nao talavou mai nuu ma Samoa atoa. E whaaminoi ina mana onga o talavou mo whaaola mai a lātou matawha ioi.
E walu au kirikiti ali I mai savaile o whaamawina mo le taamilisanga o le te wila le masino se tema. O saunole presteno le asosi kirikiti savaile te o whaafiu siolo. Wa atofa ele sto na inele fono mulmuli o au umai fia a wail taamilisanga. O le awanoa mulmuli fo ilea mo au I savai imfa atulanga I loa ta alonga mai loa ile aso amata o le liki. Peta o le vaya solona lua o kusa o fuafua iai fua ile tele o au. Ai a lua malae I o le amata il vaya aso tolo le masina FOU. Peta o lo o tatala pea le awanoa mo au tamai tai. O le liki kirikiti Samoa il taamilisanga o le sisingafu o lua olu ono. Lena siampini ai teine lei a vai au tamai tai. Ai o le aini usami mai le fanga I au ali in siampini. O le sto na inei feilo I tai o au kirikiti umma il maketi sale longa le iwa le tai au. Mole taimi mulmuli o saunia tuailoa. Mole taamilisanga o le te wila lua o lua ono. Talanala o le tio Polynesia nei tu la manuia taulmanga o le nei fo ia solua.